Sarugi anabasingda hena khudongchaba pinabagi pandamda PT Natural Health Clinic kauba analayang sing ama ngasi Thoubal District ki Hairok Part 3 Tourangbam lekaida Hangdokhre clinic adu hangdokladuna hauziki matamda physiotherapy ki kanaba amadi clinic asida piriba khudongchaba sing palladuna Dr. Prabina Tourangbamna IT News da hai Sarugi anabasing joint pain khu khujeng nungaitaba physiotherapy ki layeng acupuncture layeng ba muscle pain kok chikpa tumba yadabagi layeng hydrotherapy treatment dieting nutrition amadi yoga therapy ki layeng sing chathagani araba mafam da chatlaga physiotherapy treatment pibada khudong chadaba singdagi kharatang oiraga su hantanaba clinic asi hangmani haiki ngasi gi achamba thoram amaga loinana ahal singda thongni zaraga clinic adu hangdokpaga loinana ngasi gi oina patient singdasu free da treatment piki अही क्लिनिक PT Natural Health Clinic सिदा फंगदबा खुदोंग चाबा सिंगसे अयामना सरू सरांगी नुवाइतबा के हाइबदी शोल्डर पेन बु ओबेय नत्रगना खु नुवाइतबा ते खुजेंग नुवाइतबा खुदिंग नुवाइतबा अदगी अयामना सरू सरांग ख्वांग नुवाइतबा खतबा दुबगी थेरापी गुबा दुबा फंगनी अयामना फिजियोथेरापी नस मिक्सिना तरगा लायेंग बामा अदगी अदु नत्रगना एक्यूपंक्चर ने यतु मचा थिलगा मै थाजलगा नत्रगा थाजन बेय थाजन दबेय अतुमान तरगा लायेंग मा मसल पेन चिंगा लायेंग बेय चिपा दगी तुम्बा यादबा हि तुम्बा यादबा समझ लायेंग जे थेरापी है अखया तोंगाना इसिंग का ले दका हिदा के मिक्स तरगा माइटा गा ट्रीटमेंट पीबा इ लेना लेना की मतुंगी न डाइट न्यूट्रिशन हाबि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और बेय नत्रगना वेट मैनेजमेंट ना कोई यांग कम बगी और बेय PCOD or BI thyroid problem or BI diabetes or BI hypertension or BI aduguma makhal kaya amagi diet se BI sidai yoga therapy hai na agi laina dugi matung inna clinical yoga apply tawraga season na